What about 482? It's Life S, aka Black Dog, Mr. Bombastic himself, the one and only. What about 482? It's Life S, aka Black Dog, Mr. Bombastic himself, the one and only R&B soul singer. Is Changana all the way from Chula Mahashi, Kuala Ningakona, and family West and Famana Hosi Yamganga. Eja leringa nena leyi kulukumba etikweni ra South Africa ne le Maputo Mozambique hi yini hi vumunhu alwela vumunhu alwela vanhu axichava xa Mozambique ku va xipona yehe a crucifiwa a ya khotsweni hi lweyi se a humile ndi ri ka yena hi xichavo lexikulu me ni nga legend ya South Africa ya R&B ni hluvula a jazi ra ku durha sweswi hi ku mamvoni wa durha ba mabyala se ndi mtlhandleka swa le America ndri kula hosi ya muganga nda ku dzokisa hosi ya muganga kula hosi ya muganga va tarila va nga phiwanga n'wino va tarila va nga phiwanga n'wino loko u kuma hi valungu va ku basa u dzoka so hala famba menisala la South Africa. Thank you.